dương mơ vì market structure bao dưỡng giống dương mơ lại nè anh ấy bia low anh ấy high low chẳng từ ní tiết co bia chia hai lô đây mới đi mày nói trăm ba đấy anh ấy chia hai lô trời ớt ní vậy tranh bên đi máu vậy vậy nè chẳng anh ấy bia kì nè tên nè khăn nè hả mất khơi hả mất khơi nhọt trời chế mất khơi nhé mau vi tao viết ai internet về ní thì này internet về mìnhបញ្ហាok là khơi nhá này ta dương to tiệt chẳng hạn ý vía create hai tiệt mày nói hai lố hai lố hai mày nói này bị chỉnh tử dần rồi đó hai lố hai anh ấy lô bị chỉnh thì pa bên đi máu ra việc take liquidity việc pa một khi level ấy take liquidity hái về display chẳng nơi không mê riêng bỏ dưỡng cao ngay để dương riêng vì swing hai lố swing hái về form biệt mệnh swing hái về form biệt mệnh đâm bây giờ về ca chỉ swing hai mối về trời thử ấy là riêng món đó daily bàn tay mà đo ní cứ nhom chập mà màu hỏi ở lớp viên dương của phong trô nơi không mà màu structure nè ở lớp dương bơ cùng toàn ăn vậy bị daily ở lớp dương đừng của phong nơi không mà màu structure nè ta dương việc form swing hai swing low cả đoạn việc form cả swing hai swing low bàn vẫn nhom trong xua ta swing low này và cao là biến mạch ở lớp nè của daily vào việc cái nhạch nhoi bây giờ của bạn mới nhom tệ mà trẻ đầm bay ở dương srul là chạp sẽ khán cứ swing high and swing low nó về form bị mấy đầm bay ở cao swing high and swing low vậy ta xe khmai ở nơi ta bạc bạ tiệt ngập bát đấy vậy hả nè na để ót tân dễ dùng bật mix sân nó có mọi việc lon trâu bị cào máu nữa đầm bay về rồng khan cái nè sẽ đạp mình lứ dương đi tới dương tục ở nè na súa chậm bạc mịch màu nè súa từ cả súa bạc mịch vậy lại lón bạc mịch mất ok to nè muốn bóng phốt về trâu impul làng máu về pa mỗi khi level về nó nhiều mớ lại ní cứ ở tế về pa mỗi big figure nhưng mà man lý miến nhưng man lý về pa ấy cái nè nè man lý ạ phải nhớ chấn dân bữa khơi về pa hả pa man lý khi level pa man lý khi level về những đang về tre trôi mà sân thì về form chỉ swing ban đây thằng về đồ direction này chẳng một đồ bóng về thử về trời kì đầm bay vào card swing về trời thì mỗi cứ về pa đấy về thạch
dương dây thạch vào đòi đó thạch chết đó hai time frame rồi có important level nướng mùi thì mạch biết đấy muối ok chạy nhé tí phí vía ấy kì tí phí vía thợ ấy vía nhưng không ta xây ao ấy ao việc khóc vì kì impul mày nói mày này impul yeah impul đã được nước ban impul đó hả ok impul cái nhé rồi máu tí bấy vía thợ ấy yeah reject 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 root những slash cho máu về weak nè về weak á về weak lờ này thế nó nằm bay về form string bàn mình nhớ hai tí 4 này kìa tí 4 này kìa yeah we move away from the level của man candle huh? Two yeah 2 or 3 candle okay may not we move awayពី level ឥឡូវ level វិញនៅណានេះ level ឃើញទេនេះ level វាមែនអត់ level ដែលវា reject ណាឃើញទេវា move yeah បើសិនជាយើង trade daily បើន័យថាយើងចាប់ដើមខែគឺយើងទៅមើល monthly រួចហើយ monthly ហើយដូចថារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទគឺយើងចាប់ដើមមើល weekly rank ហើយយើងមើល structure វាមិនខ្មិចបន្ទាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺត្រូវយើងមើលអា weekly profile វាយើង check វាអញ្ចឹងបន្ទាប់មករៀងរាល់ព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃពេលព្រឹកហ្នឹងយើង check daily structure វា daily rank របស់វាហើយនឹង bias វាតមកទៀតពេលដែលយើង trade ពេលយើង trade បានយើងមកចាប់ time frame អញ្ចឹងយើង trade ពីព្រោះយើងបានដឹងដល់លំហូរវាទៅណាមកណាហើយអូនយល់ទេយល់អត់ឥឡូវយើងជំហាន key level បានន័យថាពួកដែល array ដែលនៅក្នុង higher time frame ទាំងអស់គឺជា key level array ដែលនៅក្នុង higher time frame វាមានអីខ្លះវាមាន FVG order block មានអីទៀត new day opening gap vacuum block ណាវាមាន volume imbalance yeah អាពួក array ដែលនៅក្នុង higher time frame វាជា key level របស់ time frame តូចវាជា key level សម្រាប់ដែល time frame តូចយកមកប្រើជាការមិន key level របស់ time frame តូចទេបងណា time frame តូចវាត្រូវប្រើប្រាស់ array នៅក្នុង time frame ធំដើម្បីធ្វើជា key level របស់វាតើអត់ខ្ញុំនិយាយចេះយល់ទេ time frame តូចវាប្រើ array របស់ time frame ធំជា key level អញ្ចឹងវាមានដូចយើងឃើញឧទាហរណ៍មិញឃើញ
anh ấy vì chỉ manly avg hay nó về pa manly avg berry máu vì chập đam thơ react màu rồi đấy private react cho màu nhưng anh ấy cứ ấy kì swing daily anh ấy dừng ở daily tế dừng dễ bị swing high and low đấy swing high and low chẳng việc form chỉ swing high and low bán tờ rạp ná tái về miền AK hai hồ màu lần nhầm đã khất mà cáo nằm bây ở về srua dừng mơ mình nhớ ấy nằm bây ở dừng ai mơ khơi trời anh đi mấy chứ bằng đã khất lên tí hả Daylight swing ổn daily swing cứ sầm khăn á riêng ro ngày cứ dừng tàu mơ daily swing nè rứ có sập đà đào sập đà riêng ro ngày chắn chỉ trader kể tơ review rồi mà kẹp dừng đào bị mệt chẳng trong mơ swing về khung weekly khung daily việt đào bị mệt chẳng việt đào chỉ ấy kì tao về miền khi level đầm bay ao về miền swing về ai tập lọc mà low wing có chẳng á chẳng anh ấy dương nhom chầm nhung copy đảo ấy và tôi we move away from the level pi rực bay candle về trời cài tiệt tì pram tì pram về trời cài kì market structure shiftตอนตะเมียน market structure shift บ้านเวียปรับทาปลายนั่งเวีย berry โอเคเคยเนี่ย candle นี้บัดอัดจิตได้ตายเวียเมียนcandle นี่ตู้ต่อหลอดนี่มวยติดเวียเมาส์เวียบัดจิตยังเคยย้อนนี่เนี่ยนะเคยย้อนนี่ตอนแต่วิจัยปันนั่งบันดังทับซานี่คือประกอบจิตเบรีจังยังเนี่ยเทรดยังมันเตอสลังมืออะไรอะไรบอกยังมีเป็นเดวิด display โจมเอาเจ๊วิ create market successive นั้นเป็นมีอะไร support price berry on บอกว่ามีอะไร support price berry ก็วิออด berry ได้บ้านไหนเดวิดคนเนี่ยติงนั่นติงในจังเนี่ยติงนั่นติงในจังเนี่ยcáiติงนั่นติงในจังอันนั้นไม่berry มากัดvừa admin ấy đấy vừa admin này tai anh ấy về miền này nhưng khơi miền là re support price berry on này anh ấy cái này hả yeah chỉ internal liquidity của ban one avg nhầm dây re support price hơi nhỏ này hơi nhé re support price berry hơi nhé one avg berry cho anh ấy có avg berry này tại tận này vì toàn miền market structure shift chân tận này vì toàn confirm berry pin linh thế chân dương tiệt chỉ trader việt trâu group rule chân nhom tay đàn giấy đôi thập đôi prap chân là việt trâu cả rule nhưng follow rule chân anh ấy chỉ rule đại việc create mau ban về to tàn chân bạn việc create ban chỉ swing high and low ok chứ nên nhom lắc cái là ngày tì bầm mán này ngày tì bảy lắc đai xua tấn ngục ngang men tiếng tông o chẳng đai đó ọt đắng này dạ ọt đắng swing high and low very important đi dương của bông riêng ấy cứ advanced liquidity nè không phải mình tế này tròn trăm bia nhom trôi chật đã theory môn bạn nhom màu phơ oi mờ chẳng nhom chạp oi mờ chẳng ok ngày để dương riêng nó dương record muốn nó biết chỉ theory chẳng từ mơ theory bao viên á mơ hay nốt việc form việc mạch
ខ្ញុំធ្វើឲ្យស្រួលហើយបាទតែមើលវីដេអូខ្លះណាគេមិនប្រាប់យើងឲ្យច្បាស់ចឹងទេបានអូគេចាប់លេខឡកើត swing បាទវាតតកើតវាតតមានចេះបានគេហៅថាវា swing អូខេតោះអញ្ចឹងយើងមកមើល market structure វិញពេលវា bearish ហើយអញ្ចឹង market structure ខាង bearish វាត្រូវការអីដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាវាជា bearish structure ដឹងថា swing នោះវាធ្លាក់market វា bearish swing វា low យើងត្រូវការឃើញអីយើងត្រូវការឃើញអីនិយាយពី market structure វិញ yeah lower low lower high and lower low អូខេនេះជា lower high and lower low yes that's correct thank you បាទមក yeah yeah អានេះសុំម្ដងទៀតខ្ញុំស្ដាប់បានអូនខ្ញុំចាំដឹងថាបល័យដែលយើងគូបន្ទាប់ទៅបាទ yeah swing high ដោយសារយើង structure ខ្ញុំអសនេះដោយសារយើងមិញយើងនិយាយពីក្រៅមកយើងនិយាយ market structure ផងមិនអញ្ចឹងណាដល់ពេលវាបាន high នឹងវាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់មកអានេះវាជា swing high ហើយអញ្ចឹងអា high នេះវាសម្រាប់តែ market structure របស់យើងទេឲ្យដឹងថាអូមកដល់កន្លែងនេះវាជា high ដែលវាបត់ហើយដោយសារវានៅក្នុង key level នេះ key level នេះឃើញអត់តើអត់ទៅហ្នឹងអូខេបើជា market structure វាមានចេះតែបើវាជា swing យើងគូវាអញ្ចេះមកណាអូនយើងគូវាឥឡូវខ្ញុំដកអានេះសិនយើងគូវាមកយើងគូវាជា swing មកអញ្ចេះមកអូខេអាហ្នឹងវា swing high ហើយyeah បាទyeah វាជា swing low yes អានេះវាកាលណាវា form swing low ហើយបើយើងមើលជា market structure វា bullish បានន័យថាយើងមិនចុះបើផ្សារអត់ទាន់កើតនោះយើងមិនមើលបន្តហ៎ពេលណាវា create low មកវាអត់បានយក low នេះទេអញ្ចឹងវាធ្វើ high ហើយវាធ្វើ high low អញ្ចឹងបានន័យថាវាទៅទៀតហើយវាទៅជា bullish ហើយវាទៅរក key level ដោយសារយើងគូ key level នេះទុកយើងស្រឡឹងមើលឃើញអូ key level នៅលើអញ្ចឹងវា move ពី low នេះទៅរក high ទៅរកពេលចូលដល់ key level បានយើងកន្លែងដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដឹងថាវាបកក្រោយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងទេមុនដំបូងយើងអត់ទាន់ដឹងថាប្រាយនេះវាយកប្រមាណភាគរយនៃ key level ឃើញទេតែអានេះវាយក consequent ឃើញណាconsequent encroachment របស់វានេះsupport វាមានបើសិនជាដូចថាក្នុងករណីដែលយើងចង់ប្រើវាក៏យើងហៅវាបានដែរក្នុងករណីដូចថាយើងថាដែល order block bearish ណាយើងមើល order block bearish មួយណានេះ order block bearish មួយនេះនៅពេលដែលវា form អញ្ចេះវាទៅជាអីវាទៅជាយើងហៅវាជា resistance បានអូខេហើយយើងមើលមាន order block មាន order block ទៀតអត់នេះ order block bullish មកដល់កន្លែងនេះវាជា support តែបើឲ្យយើងគូស zone ដូច trend line ជា support resistance នោះអត់ទេអត់ប្រើអញ្ចឹងទេអូខេ
ដូចករណីនេះយើងអាចគូចេះបានយើងអាចគូ zone ចេះបានយើងគូ zone នោះ zone order block នេះវាជា support យើងគូមកពីនេះមកយើងថាអាហ្នឹងជា resistance អានេះណាពេលដែលវាកើតចេះវា display មកដាច់ចេះវាជា resistance តែឥឡូវយើងតោះសួរមកអូនយ៉ានេះយ៉ាយ៉ាយើងzone របស់វាគឺប៉ុណ្ណឹង zone ណាយ៉ាប៉ុន្តែដល់ពេលប្រើយើងទៅមើលវាទូទៅវាមិនមែន order block វាមិនមែនប្រើទាំងអស់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងពេលដែលវានៅក្នុង zone order block យើងមើលទៀតថាតើវាមាន array support price អីនៅពេលដែលវាកើត order block ហើយវាមាន array អី support price អត់អញ្ចឹងអានេះវាមាន array support price នេះឃើញហើយអូនេះឃើញអត់នេះ array support price bullish ឃើញទេ array support price bullish array support price bullish មួយទៀតឃើញទេស្អីគេអានេះអូនឯងស្គាល់អត់អានេះស្គាល់អត់នេះ3 candle នេះកើតយ៉ាឃើញទេ array support price bullish អញ្ចឹង order block ហ្នឹងនៅពេលដែលមាន array support price bullish ហើយវាមានវា form នេះអានេះគឺអីគេនេះយើងមើលអានេះអត់ទេគឺ PD array អានេះគឺជា array វាមានអីគេខ្លះ array វាមានដូចនៅក្នុងសៀវភៅ EMA Trader ដែលខ្ញុំឲ្យមើលហ្នឹងPD premium and discount but array វាជា tool ដែលនៅក្នុង premium and discount វាជា tool សម្រាប់ IGT យើងវាមានអីគេខ្លះមាន order block breaker mitigation block rejection block order block vacuum block volume imbalance plus implied AVG propulsion block មានអីទៀតយើងប្រើតែ5ដណ្ដប់មកប្រើមិនអស់ទេ array ហ្នឹងរៀនឲ្យចេះច្បាស់មកអូខេឃើញទេអូនឯងឃើញអត់ពេលវាមាន array support price នៅពីលើអញ្ចឹងឃើញ price វាអត់រត់មកយក order block ទេឃើញអត់ order block វាទុកចោលហើយវាក៏ចាក់ត្រឹមតា array ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងវារត់ទៅបដ ហើយយើងមើលមូលហេតុទី2ដែល price ហ្នឹងវាមិនចុះមកយក order block យើងមើលកន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យមើលកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ចង់ទាញវាមកក្រៅទេខ្ញុំឲ្យមើលកន្លែងនេះនៅពេលដែល price bearish ណាអូនពេលដែល price bearish អា bullish នេះវាមិនទៅជា order block មែនអត់នេះវាចុះមកបិទហើយអានេះមិនកើតទៅជា order block មែនទេនេះអានេះវាមិនទៅជា order block របស់អា swing នេះឃើញអត់ swing នេះអញ្ចឹងតនេះម្ដុំនេះវាមិនទៅជា order block ជប់ខ្ញុំដូរពណ៌វាសិនដូរពណ៌វាអូខេខ្ញុំចង់ចូលជ្រៅពេកទេណែចេះសួរហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅឃើញទេអានេះគឺពេលដែល price នេះវាកើតអានេះវាកើតទៅជា order block អូខេកើតទៅជា order block ប៉ុន្តែ price វាមកដល់ពេលវាត្រឡប់ទៅវិញ order block ហ្នឹងទប់អត់ជាប់ទេនេះ order block ហ្នឹងគឺទប់ price ហ្នឹងអត់ជាប់ទេអញ្ចឹងវាបែក order block ទៅលើហើយអញ្ចឹងអានេះវាទៅជា breaker block ឬក៏ break order block ឃើញអត់ឃើញទេមូលហេតុហ្នឹងឯងដែល price វាអត់មកយកអានេះគឺដោយសារវាពេលដែល price វារត់មកវាបែក order block នេះបាទ order block នេះអត់មាន power ទប់ price នឹងឲ្យចុះមកទៀតទេគឺបែក price បែករត់ទៅលើហើយពេលដែលត្រឡប់មកវិញអា order block ដែល fail ហ្នឹងឯងវាទៅជា breaker block ឬក៏ break យ៉ាអានេះ break
click K break order block breaker block គឺជា break order block breaker block គឺជា break order block អូខេឃើញអត់នេះនេះហើយហេតុផលទាំងអស់ price move គឺមិនដែលនៅសុកវា move ទេគឺវាមានហេតុមានផលរបស់វាអញ្ចឹងណាអូនឃើញ price move មកមាន breaker price មកយកត្រឹមតែ breaker រត់ទៅយក key level ហើយអត់យកអានេះទេបើយើងចាំបាយនៅទីនេះគឺចប់បដ ாய் យើងដាក់បាយនៅនេះ price មិនមកវាមាន breaker នៅនេះហើយ array support price វានៅក្នុងនេះអានេះគឺគេហៅថា potential មែនទេ price វាមកមិនរួចទេដោយសារវា bullish អញ្ចឹង price វាមកឃើញវាចាក់មិនទាំងបាន consequence អានេះមកវារត់អូខេកន្លែងហ្នឹងអូនឯង note សិនទៅអូនឯងមិនអាចទាន់យល់ដឹងពីវាច្រើនទេដោយសារ array អូនឯងនៅស្ទើរណាអូនអូខេអញ្ចឹងយើងសឹមអូខេយ៉ាអូ AVG ឥឡូវយើងបើកវងកញ្ចក់ array បន្តិចណាបើកវងកញ្ចក់ array បន្តិចតោះយើងមើល IAVG អាម៉េចជា IAVG នេះខ្ញុំគូឲ្យមើលទៅនេះពេលដែល price ឡើងទៅ price កំពុងស្ទុះឡើងទៅវាមិនដាច់ gap អាចចំហ gap កន្លែងនេះ gap មួយកន្លែងនេះ1 2 3 candle ណាវាបើក gap កន្លែងនេះបានន័យថា wick វាមិនបានជួសគ្នាជាងវាសល់ gap នេះអានេះជា AVG មែនអត់អានេះជា AVG ត្រូវអត់យ៉ាពេលវាជា AVG ពេល price វា move មកផ្ដាច់អា AVG ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺអា AVG ដែលវា price វារត់ប្រច្រាស់មកវិញឆ្លងផុត AVG ហ្នឹងអា AVG ហ្នឹងឯងខ្លាយទៅជា IAVG ពេលវាអញ្ចឹងគឺវាជា IAVG អូខេប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យហើយណា IAVG បើក្នុងករណីវាចាក់នេះដូចករណីនេះមើលយើងមើលតាណាឲ្យវាស្រួលយល់ហើយខ្ញុំអូនេះតានេះវាមានវាមាន IAVG មួយទូចវាមាន AVG សំទោសមិន IAVG វាតដល់នេះបាន IAVG អញ្ចឹងតានេះវាជា AVG ឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញសិនទេមិនអន់ទីមិននេះមើលមើលឃើញទេឥឡូវយ៉ាឥឡូវអានេះវាជា AVG ណាអូន AVG ប៉ុន្តែពេល AVG ហ្នឹងវាcandle វាចាក់មកនេះឈួចលេខបាត់រត់ទៅលើអានេះមកទៀតចាក់ឈួចលេខបាត់សួរអានេះកើតទៅជា IAVG អត់មើលយ៉ាអានេះគឺអត់កើត IAVG បានទេតលតែ body វាបិទចិត្តអាហ្នឹងបានវាអានេះវាកើតទៅជា IAVG ណាអូខេ note ណាអូន note តែបើវាឆ្លងមកដល់នេះបានន័យថាឥឡូវ AVG នេះពេល price វារត់មកហើយវាបុកផឹងឃើញទេបុកឡងរហូតតែលើកនេះវាប៉ះ array support price ធំជាងវានៅពីក្រោមឃើញអត់វានៅពីក្រោមវាទូចទេប៉ាំងឡងទៅលើមកដល់ទៅនេះក៏ឡងដែរនេះប៉ាំងឡងតែឡងមកប៉ះជាមួយ array ធំarray support price bearish ហ្នឹងវាធំបឿមកវិញដាច់អានេះទៅជា IAVG បាត់អញ្ចឹង IAVG ហ្នឹងពេលដែល price រត់មកប៉ះ IAVG គឺដូចរុញតម្លៃឲ្យចុះចឹង price កាលណាវាឆ្លងមកចេះវារត់ឡើងទៅលើវិញគឺវារុញតម្លៃធ្លាក់ចុះមកចេះអញ្ចឹងអានេះកើតទៅជា IAVG យល់ទេប៉ុណ្ណឹង IAVG វាតអញ្ចឹងបានកើតទៅជា IAVG អូវាមាន refreshment ទៅចឹងហើយវាតែជួយតែពីវាទៅឯងគឺតែឯងតែពីហើយក្នុងករណីហ្នឹងបើវាប្រកបទៅវាមាន week ដែលមកគ្រប់អាហ្នឹងបើយើងគាត់និយាយថាវាជាអាចតែពីដែលតតែមានពុកនេះមួយចុះមកគ្រប់ទៅមកបានAVG yeah
bạn đây đã AVG nắng à không kê nè này chỉ AVG nè tụi bây giờ việc bọc mà bọc lần khởi nhất bọc lần là lùi bọc mấy cái đó thì bàn tay via admin bà đi bất chất nâng nơi tại chị AVG đỏ rạp nam miền bà đi môi bất chất nâng bán viết tới chị ai AVG nâng ở tiệp với màu trẻ với nhà PVK tới chị ai AVG bảo viên mình invert đáy cứ ban đây ra với màu trẻ với vì tới chị bẻ đi với ai AVG nó việc đồ trend bỏ price dưỡng oi move oi move bịch ra vì AVG nâng mình ok vô lấy ok video này bà sân chấm mơ nhầm tem mơ sân bà sân chỉ record cho nhầm đã cho tới YouTube tới ở này USA cho từ mơ tới vô lại bộ dưỡng từ chị kia nó về là o mình đấy nó về lẹ ok tụi bây giờ có tờ việc chỉ AVG đây ao tờ việc form máu AVG việc form tôi là về miền bay candle bạn đây đó candle tí muối ní candle tí muối tí pi nâng tí 7 hai việc rồi viên candle tí muối hay là tí 7 nâng cứ việc nó sao kịp nâng sao kịp này nó có việc chỉ AVG ok còn tay AVG về miền AVG đây pra cá đừng pra cả nó không cả này trade đấy nó vì từ một tiết ổn vì nơi advan lơ bây giờ sẽ khá là lớn rồi này từ mưa này nhớ từ sport ở đăng thà từ sport ở đăng thà ta AVG với cá nơi với hai với cá nơi từ na khá nhưng sport với hai từ lẹ cho ta homework group dương từ sport với ra ngay từ yeah ok ọt đôi kia của bạn này ổn ọt đôi kia của bạn này nè kê ní kê nhót nè ní miền đôi kia nè kê nhót anh ấy chỉ AVG mùi ở này khơi nhé PVK AVG vì support price card bully AVG vì support price khơi price chạm máu ruột lang từ lừa khơi nhót ní khơi nhé AVG viên trắng á ra văn vía khơi nhót hay khi ông pung thọt video nâng hỏi ngay bên này vì toàn chop vì cái con nó nhầm thơ oi srua nhầm thơ oi về miền đôi thả việc create màu p viên trong đăng thả về chia AVG ta về form bị mất đâm bay ở dưới mưa tới đăng thả về chia AVG ô đồ block về form bị mất thế dạ dạ ate nè ôn nè cho mới nè pe anh ấy mình swing mùi anh ấy về mình swing đại về impulse ok ní impulse lại tới mình chẳng swing nắng cứ chỉ swing tôi đại về impulse lại nữa pe để price về bất swing nắng chết về ban chỉ market structure shift chẳng CISD cứ viên nơi cái lại market structure shift nắng chỉ CISD vì nơi lơ bạt đi rồi bỏ market structure shift shopping rồi bỏ CISD bên là change in state of delivery bạn ấy ta về plap đô tư đá vì lấy vì mình nơi bully nữa lại nè trong pe để price mạo đạch bully nữa vì mạo đạch nó bạn ấy ta về change in state về đắc đầm lái nó plap tì tăng hay plap tư đá rồi ok nè CISD nơi lừa tận nè CISD nơi lừa nè hãy mua hai văn dương tiên phải tốt vì pro dương chọn đăng tập price về move màu bị mạch bây về move màu đạch phải tốt nâng bán với anh ấy về cả chia CISD bà price về toàn bất chết phải tốt nâng nâng cô chia CISD ok viên nào nâng swing ở đây khởi nhất impulse swing
bơ tận này miên candle không ai mà crop nắng dương vô hoặc lại này vinh tại này on miên để coi nhớ impulse swing hay bullish swing on miên berry nó không này tệ chẳng berry miên là tận này ta on này khơi nhọt nè dạ vì impulse anh ấy bạn hay display màu chứ anh ấy vì impulse từ anh ấy bạn display màu dạ ok tao mấy nè tao tây miên ấy xuống ớt và ớt tây dương và to để market structure dương tạch miên ấy và to miên ấy xuống ớt tao dương market structure với miên ấy khả nhé về miền pì á à lỡ market structure không cạn này bullish dương trơ ca ấy dương chọn khơi về form ấy đầm bay ở về chỉ bullish market structure về form về mấy đầm bay ở về cả dương mơ khơi về form về mấy đầm bay ở dương cũng nó đăng tham về chỉ bullish market structure form về mấy tiền rồi vậy mấy chẳng mấy chẳng hay bà nơi tầm mình trăm chẳng mình ngợp ấy đi hả yeah trừ miền hai hai and hai lô thế tự miền chẳng mấy nón bạn đang nghe bully miền ấy tiệt ót bully miền ta mùi nâng tay ok tỏ berry dương trong dương khơi về form ấy bàn dương ai hai về chịp berry bàn yeah lower low and lower high yeah ok market structure dương trong khơi về tập này ta dương trong khơi về tập này ta nhưng khơi về tập đó nhưng sport về khơi tập đó nhưng đăng market structure nâng về bully được berry vẫn chưa miền ấy xua tệ tông market structure của ngày nay dương thực chuồn của dương riêng pi ngày ấy mở tới đôi ớt trẻ riêng hay cạn này bully nè bully hệ bong nè by side of the curve bully by side of the curve và tôi về pa key level hái về form chỉ swing lỗ về nơi cái line low và low nó về form chỉ swing lỗ nơi cái line low và lỗ về form chỉ swing lỗ tờ nó bóng nơi low và lỗ về form chỉ swing lỗ dạ trời mình từ lừa quá như thế nào ok nè về form chỉ swing lỗ tọa mà tiết dương khơi ấy dương khơi vào miền hai hái hay năng hai lỗ rồi nhé hai hái nè dương mơ bên đi về nè hai lỗ từ hai lỗ hai hài bởi vì tranh bị hai lỗ với từ hai hài anh ấy dương từ xe nít khổ dương tranh chế bàn tử dương xe chế bàn tử ok nè xe chế ok yeah lô và lô chiên game pot
hai đã cua trên game phật chẳngពេលដែល price ពេលដែល price វាឃើញយើងឃើញមាន2 ឡូហើយនឹង2នេះ2ឡូទៅ2ឡូរត់ទៅ2អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាអីនេះ2វាមាននៅទៅនេះមួយទៀតយ៉ាវាជា bullish ខ្ញុំដាក់វាទៅនេះវាបាត់មួយនេះទៅនេះឃើញអត់2ឡូ2ឡូ2ឡូ2វានៅអីចាស់កដុំឆែប2វានៅក្នុង swing នៅក្នុង swing high វាមក create នៅលើ high ឃើញទេហើយចូលដល់ពេលវា bearish យើងត្រូវឃើញអីបើដើម្បីយើង spot ភ្នែកឲ្យឃើញអីដើម្បីឲ្យវាដឹងថាអានឹងវា bearish មកអញ្ចឹងយើងឃើញអីគេយើងឃើញ low và high អានេះសេខុសដាក់អញ្ចេះបានត្រូវ low ពី low và high មក low và low អញ្ចេះអញ្ចេះបានត្រូវទេពី low và high មក low và low ពី low và high ទៅ low và low low và high មក low và low và high អានេះអត់ទេ low và high ទៅនេះ low và high low và low នេះអូខេអញ្ចឹងអានឹងវាជា bearish អញ្ចឹងវា sell side of the curve the side of the curve អានេះ price វារត់មកឃើញរត់មកប៉ះ console នេះធ្វើ defer delivery មក take all high រួចធ្លាក់ចុះមកទៀតតអញ្ចឹងកន្លែងនេះmarket structure នេះវាអត់ពិបាកទេវាអត់ដូចមានអីពិបាកទេហើយយើងមើលមេរៀនទៅ print យកមកយើងធ្វើវាឲ្យ PDF ហ្នឹងធ្វើវាឲ្យមក3 page ទៅជា1 page ចាំ print ហ្នឹងវាចំណេញណាខ្ញុំសឹកចេះចឹងយើងកែល្មិចទេមានគេកែកើតទៅគេកែក្នុងអា PDF ហ្នឹងឯងកែវាសេចក្តីថាយើងធ្វើវាឲ្យ3 page របស់យើងដែល slide presentation ហ្នឹងឲ្យវាទៅជា1 page A4 ទៅយើង print វាមកអាហ្នឹងវាចំណេញណាធ្វើបានដែរមានអ្នកចេះធ្វើចែក share ចែកគ្នាទៅ experience ហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងទៅជាគេ select នៅពេលដែល print មានកន្លែង select យ៉ាធ្វើអញ្ចឹងវាចំណេញវាអត់ខាត់ select យើងទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាអាច print វាចេញមកដើម្បីយើងធ្វើការងារយើងហ្នឹងទៅណាមិនអញ្ចឹងហ៎ហើយមានអីសួរទៀតអត់សូមសួរសារៈប្រយោជន៍នៃ market structure shift ហ្នឹងមិនដែរលោកគ្រូmarket structure shift បងបានមើលមេរៀនម្សិលមិញទេ market structure shift បានន័យថាវាបើកាលណាវាមាន market structure shift បង្ហាញថា price ហ្នឹងគឺបានដូរ direction បើវានៅខាងបើវានៅខាង bullish វាមាន market structure shift វាមាន swing high ណាវាមាន swing high រួចវា create market structure shift ចេញពី premium របស់ rank daily rank ឬក៏ weekly អីវានៅក្នុង key level high time frame បានន័យថាវាបត់ direction ចុះមក low វិញនេះ market structure shift បងឃើញទេពេលដែល price វា move ទៅកំពុងទៅ high ពេលវា create មកតែមាន market structure shift អញ្ចឹងហើយវាមាន key level វាមាន swing high ពេល create array support price មកវាមាន CIC មកអានេះ direction វាគឺចុះមកហើយMAS គឺយើងជា market structure shift គឺបានន័យថាវានៅចុងនេះចុង wick shift បងស្គាល់ shift អត់ shift បានន័យថាវាដូរមកអញ្ចេះវាត្រឡប់អូខេបានន័យថាវាត្រឡប់ structure របស់ market ហ្នឹងគឺវាត្រឡប់បញ្ច្រាស់ត្រឡប់តលិនមកអញ្ចេះពី bullish ហ្នឹងវារត់មក bearish វិញអូខេតើណាបងកន្លែងដែល info គឺមានន័យថាកន្លែងដែលវា open ជា CID អាចចុងវិញហ្នឹងគឺជា យ៉ាពួកអានេះគឺមក swing នេះវាអត់មាន bearish ទេនៅក្នុង swing នេះ impulse មករត់ពី
impulse ទៅនេះវាអត់មាន bearish មកគ្រាប់ណាទេអញ្ចឹងបើសិនជាណៃឧទាហរណ៍ឡើយនេះមាន bearish មកគ្រាប់ឡើយខ្មៅអញ្ចឹងmarket structure នេះវាឡើងមកនេះវិញវាឡើងមករកអា swing ហ្នឹងបើន័យថា old swing របស់យើងថ្មីហ្នឹងឃើញទេយល់ទេតែបើវា form អត់បានជា swing ទេយើងនៅចាប់ខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងរៀនរួចហើយ swing វាតលតែមានប៉ុន្មានតលតែមាន3 candle អញ្ចឹងណាឃើញ1 2 3ឃើញហើយវាមាន long wick ឃើញទេ long wick យេ long wick ឃើញអត់នឹង Michael ក៏ធ្លាប់ជេរណា long wick ស្ដាប់ឲ្យបានបើអត់មាន long wick អត់មាន swing ទេហេ note មើលវីដេអូនឹងឲ្យច្រើនដងមើលហើយមើលទៀតមើលហើយមើលទៀតអា swing high and swing low នឹងមើលហើយកត់មើលឲ្យកត់មើលឲ្យកត់មើលកត់មើលកត់អូខេតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំ close live ខ្ញុំ close record យើងប៉ុណ្ណឹងសិនខ្ញុំមើលវាតាវាលឺអត់ណាយ៉ាវាជីបើវាកើតរបៀបហ្នឹងវាជា swing ដែរប៉ុន្តែវា swing invalid swing invalid អូខេ invalid បានន័យថាម៉េចវាអាចនឹងទៅម្ដងទៀតទៅដាច់យកអាហ្នឹងប៉ុន្តែអានេះ swing យើងនេះគឺល្អមែនទែន swing នេះ swing high របស់យើងនេះគឺល្អខ្លាំងមូលហេតុអី1 2 3អានេះជាអីនេះមើលសួរអាហាំងមួយមើល form អានេះតនេះនឹង form បានជាស្អីនេះ yes វាជា rejection block ឃើញអត់នេះ rejection block វាតលតែអញ្ចេះបានវា valid ណាឃើញនេះ candle នេះឃើញឡើងមកទេអា candle ដែលឡើងទៅនេះវាឡើងបិទសាច់ពីលើអា candle នេះឃើញទេនេះ candle close នេះណាបើណាសាច់វាគឺវាបិទនៅលើអា close ហ្នឹងហើយវា long wick បន្ទាប់មកទៀតអា candle bearish នេះវារត់ចុះមកប្រឲ្យនេះឃើញទេវា reject នេះតែនេះហើយជា rejection block ស្ដាប់ឲ្យតន់ណា rejection block មិនមែនឡើងមកជ្រុំក្បាលដូចក្បាលដៃគោលហើយហៅ rejection block ទេអត់ទេbearish block នឹងចង់និយាយពីអីអូនចង់និយាយពីអីអត់ទេអានេះវាជា swing high អូខេ swing high វាជា high វាជា rejection block ប៉ុន្តែបើណៃចង់ប្រើជា bearish order block អានោះប្រហែលជាណៃចង់និយាយវាចង់និយាយបើ bearish order block អញ្ចឹង order block យើងមិន form ពីនេះទៅនេះប៉ុន្តែដោយសារអីយើងប្រើវាតែនៅទៅនេះទេអាហ្នឹងណា bearish order block ណាអូខេអញ្ចឹងយើងសរសេរឲ្យសិនដក OB មួយ bearish order block វានៅលើ candle bullish មិនអញ្ចឹងវានៅលើ candle bullish អញ្ចឹងពេលដែលវា form ដាច់មកអានេះវាកើតទៅជា order block ហើយប៉ុន្តែ price វាមានបានរត់ទៅយក order block ឯណាដោយសារវាជាប់ CISD នៅក្រោម CISD ក៏វាជា order block ដែរតែវាកិន CISD វាគឺខ្លឹមសាររបស់វាបានន័យថាប្រាប់យើងពីការ change direction ចុះ order block ប្រាប់អត់ order block ប្រាប់ប៉ុន្តែវាអាចភ្លុចមកម្ដងទៀតបាន order block វាមិនទាន់ confirm ជាក់លាក់ពេញលេញទេតែគាត់ថារបៀប entry នៅ order block វាបានថាយអីគេយើងថាយ SL បានន័យថា SL វាទូចណាដល់ពេលយើងប្រើនេះយើងប្រើ SL មកលើ AVG នេះវិញឃើញណាវាធំ SL វារៀងធំជាងតែប៉ុណ្្នឹងទេហេតើណាប៉ុណ្ណេះ
ពេលដែលវារត់ចិត្តវាហើយក៏កើតបានជាព្រឹងហើយវាក៏បាត់ជាទៅចន្លោះគឺគឺជា very order block ទៅហើយបានវារត់ចូលមកផងមកបានវាមិនទៅកើតទៅជា order block ទៅខាងផងដល់ជាមិនទូរគោការតែគេទៅ right click right detected block ណាអាកន្លែងហ្នឹងគឺជាvery order block គ្រប់គ្នាដែរ នេះបើយើងចាំចេះអានេះវាជា berry order block zone នេះ zone berry order block ពេលវាដាច់មកអញ្ចេះហើយអានេះវាជា zone berry order block ប៉ុន្តែយើងមានអាណាគេទៅប្រើអញ្ចឹងប្រើអញ្ចឹង entry មិនដឹង entry មិនខ្មិចបើ SL ប្រព័ន្ធមេអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងយើង follow អីដែលវាចំណេញ យើង follow តាមណាដែលវាចំណេញណាអូខេអញ្ចឹងបាន Michael គាត់ create មក high ho វាមាន element ហ្នឹងឃើញទេមាន CISD មាន market structure shift មាន order block មាន AVG អីមកតើអត់ order block យើងចាប់ពីនេះទៅនេះជា zone ហើយ order block ប៉ុន្តែយើងប្រើកន្លែងណា zone order block នេះសារនេះ berry support នេះ change direction មកវាមាន berry support price អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថាណាជា potential អញ្ចឹងកាលណាវាជន់គ្នាចេះនេះ CISD ជាមួយ AVG ហ្នឹងវានៅជន់គ្នាមិនអញ្ចឹងវាជន់គ្នាវានៅជន់លើអានេះឃើញអត់ហើយវានៅជន់លើអីគេនេះអានេះស្អីគេនេះនេះអាហាំងអានេះអីគេនេះអាខៀវ2ក្របនេះយ៉ាវាជន់គ្នានៅហ្នឹងប្រាយអត់រត់ទៅលើទៀតទេប្រាយគឺចាក់មកតែត្រឹម array នេះ array support price នេះហើយ CISD support price ចុះទៀតហើយ mitigation block ទៀតតប price កុំឲ្យឡើងទៅលើទៀតអញ្ចឹងបើយើងប្រើ order block នេះយើង entry នៅ order block គឺខ្យល់បាត់ហើយ entry ខ្យល់ហើយហ្នឹងណាវាអញ្ចឹងណាអូនអូខេអាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសឹកចេះថាអូនឯងព្យាយាមតែarray សិន array អូនឯងព្យាយាមក្នុងកន្លង3ខែអូនឯងទៅមើលអស់ array ទៅមើលឲ្យតិចបដ ாய் អូចាំបដ ாய்  form order block វា form បែបម៉េច AVG form បែបម៉េច AVG form បែបម៉េច propulsion block form បែបម៉េចប្រើវាបែបម៉េច breaker block វាបែបម៉េច market structure shift ប្រើបែបម៉េច breaker block ប្រើបែបម៉េច mitigation block ប្រើបែបម៉េច rejection block រូបរាងវា form បែបម៉េចហើយប្រើវាបែបម៉េចមាននៅក្នុងសភៅយើងនឹងមានទាំងអស់អូននៅក្នុងតែខ្ញុំព្យាយាមYouTube យើងខ្ញុំព្យាយាមតឡើងម្ដងមួយដាក់ចូលទៅក្នុង YouTube យើងYouTube របស់យើងHunter Sniper ណាតែប្រហែលជាអាចចាប់ពីអាទិត្យក្រោយបានយើងឃើញវាមានវីដេអូរៀងក្រែលគ្រាន់អូខេអូនឯងព្យាយាម array ឲ្យច្បាស់សិនហើយបើអត់ច្បាស់អូនឯងថ្ងៃសៅរ៍អីឡើង Discord មកល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ពេលថ្ងៃសៅរ៍អូនឯងតនេហ្នឹង9ព្រោះនៅក្នុងក្រុមយើងបកែអ្នកដែលរៀនចាស់ហ្នឹង array គឺច្បាស់ណាស់ព្រោះខ្ញុំ clear ឲ្យអស់ហើយខ្ញុំឲ្យអស់អត់មានលាក់អីបន្តិចទេតាំងពីរបៀបប្រើតាំងពីកណើតវាកើតរបៀបម៉េចតាំងពី form វារបៀបម៉េចយើងមើលអាណា valid អាណា invalid អីគឺអស់ហៅគ្នាយើងចាស់មកអាហាំងក៏បានអាហួយក៏បានបូរីក៏បានឡើងមកដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគាត់បញ្យល់យើងមកដឹកដៃយើងមកណាអញ្ចឹងវាទៅមុខវាលឿនអូនឯងទៅមុខដឹងលឿនបកែសួរហើយ note បកែសួរហើយ note ទៅមុខលឿនណាអូនទៅមុខលឿនណាអូខេចឹងខ្ញុំបិទអា record នេះមួយសិនដើម្បីយើងមានសំណួរអីយើងអាចសួរទៀតបានខ្ញុំតេស្តមើលសលេងវាលឺក៏អត់អា record ខ្ញុំ record នៅនឹងកាសានេះវារូបវាច្បាស់ដល់ពេលណែខ្ញុំ record នៅលេងណែស្អីគេអានេះOBS នេះរូបវាអត់ចេញមកច្បាស់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹង